to Zixibana Taumua, the Tato, sounding on the Tato, not to Luma, no Olaga, to Olaga, to Sama. Eo the Tato, ye for the Nepal Tau, and to sign by the Tato series, the Fatawa Ina, Ole, Tatalo, and Tuo. Tato, for the ele te July mai foi ni mea whakpea te tonu le kalesia e te tau na tātou te tau ai. Nā tonu o se vaenga foi e whaatino I nā ai le tātou whātua tua I le tua. And I don't believe that things happen for no reason. I believe that things happen for a reason within the season of the church that we're in, especially with the emphasis that we're in of being all in when it comes to prayer. I don't know about you, but do you still believe in the power of prayer? Eu tamfai atu e pule lava le atua malona fina nala. Pau lava mea e kalesia tato fatu atua I le atua nei taia. Te loa e se manoa whakitoa ro tato tatalo ai pēma tuna atu le atua. Ai peono fai atu e le te tula I me whapea. A tonu o se mea le toi whamalosia ai ma toi whafangu ai lana e kalesia. Toi whataua le tatalo I le tua. O rupo tuspaia, ko o mai aso I ngata ai. O mea lai tauna whai tātou, ia tātou matahala I le tatalo. Say amen? Amen. The end of all things is upon us. And so the book of Peter reminds us, what do? We must be watchful in prayer. And so church, I want to encourage you. Let's stay vigilant in our prayer. Prayer is hard work, but it's well worth it. Let's continue to believe and let's continue to trust that God is still able. Say amen. That there's still power in the name of Jesus. Say amen. Doubt starts to creep in when things change, but don't change because God doesn't change. God is still the same. Say amen. So we're going to start there. We're going to pray and we're going to intercede. Say amen. We're going to intercede. Say amen, church. Say amen, church. Do you believe God can do it? I say again, church, do you believe that God can do it? Let's believe, let's put our hearts together, and let's begin praying. But this is what I want to do. It's going to require a little bit of action on your part. And I'm going to ask you to go ahead. You don't need to go far, just within the place that you're sitting. But I ya maufa tasi de lima tangata na matanto o ilumo le tua. Awete ma eleo se isi tangata o lo uso o lo tufafino ai lama na le ua no na lima neta yao. O le fai loma na o le tufa tasi o tanto lo to neta yao. So just hold their hand right now and just grab them right now. Whoever's sitting next to you, just hold their hand and let's put our hearts together. It's just a simple sign. Let's put our hearts together this morning and let's begin interceding. Start praying, and all you gotta remember is the name Becca right now, and let's lift her up in the name of Jesus, that God will intervene and that God will do a miracle. Tatalo, let's pray. Come on. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the Papa Yesu Cristo. What you find, touch your man, so look to the entire hour. Okay, Galicia, le tua. O le uno, tu si le tua. Tina, ina, se va a esta, lo que Galicia, macho, te tina, satasi. O macho, o mai,
e tu mau lava oe lo soifua oe le tua, e te pule au au I ne oma le tua, e ese ale tala fomai le tua, a ese lava oe le whaia mātou, o le mātou te talo I le ia te oe tama, alofa mai le tua, I e pesoso ani mai le tua, e mātou a nau atu ia te oe, o ai e o le a mātou suma tua I wana oe, o lo iai le upo le oma, wana oe te whamani e ina o mātou loto, I mea le le ma mea sinsili, o mātou te talo atu e nei tai au, le atu mai, I e whamalo lo ia peka nei tai au, whai ane le atua mai info, mai ona tu mai, se o ia no ki mai le atua, I e iai no whamalo lo mai a te ina, koe pātu lai mai o ia le atua, o mātou pātu atua tea ia te oe, e le aise mea whai matai o mio, o oe lava tamau le atua, whai mamenga, o oe lava le atua, e te whamalo lo le atua, o mātou te talo I nei tai au le atua e, I alofa mai le atua, alofa mai le atua I le malawa la whana, o mātou pātu atua atu ia te oe, I e whamanuia ia te ia le nei tai au le atua, o mātou tali tonu le atua e te whaia lava le atua, I am so swanning. Give us faith, let faith arise in this place, God, as we continue to entrust her to you, O Lord. We love you, Jesus. We praise you, God. We give you glory. We give you honor. Now I want you to pray for that person that you're holding hands with. Maybe even ask them, is there something I can pray for you this morning? Well, let's spend time right now. Let's just spend some time praying. And just ask that person, is there anything I can pray for? If not, just simply pray for them right now. Tatalo, Tatalo, Taumua, Batu le tua, le alama se mana oma, vai e lilo for nama oma, e le se mea e lilo le sila whano le tua nei tai au. Now let's go ahead and do that. Let's just spend some time praying right now. Come on. If you can bring the Spirit, pray the Spirit. Press into His presence. Come on. Call on the presence of the Lord. Believe, seek Him now while He may be found. Press into the presence of God before we go to any other part of the service. Let's pray for one another right now. Tatalo le tasi, le tasi, ia oe le tua, ia oe Yesu, ia oe le tua mato, tatalo le tua lotu le tai au le tua, tatalo te vamos, o mato papa le tua mo maina mato, maina lo tua le mato, e tapua ia tu ia te oe le tua, tatalo le tua, sila pia I mato, sila pia po mato, mana homa le tua, awa mato te talo tamai le se mea kai tatai le mofio, so soani mai oe, ma peno ai oe, mana homa le tua, tusa ma lo mina, ma lo le tua, ma manuia ye mato homa le tua, so soani le tua, vai koe e se tasi mana pia lo pai atu ne ne kai au, se iso mo pia le tua I te ki whai kata, ea wa, Papa kone ina I o nato koto I tu o mato te talo te tai au. Tuina atu ia te oe le tua. Tuina atu ia te oe mawhai o atu ia te oe o mato mana o la o malawa tama. Oe lava le tua e te so sani mai le tua. Ia maue mato le noto tele. Maue mato le patua tua. Maue mato le noto sai. Maue mato le fina finau le tua le teo sisi pere le te talo. Ia mato te tonu le tua le ai lama se isi mato te papo e koe ai. O na o oe lava le tua. Ia patu wina lo e kare sia patu tua. Patu wina lo e kare sia le tua. Ia kama lo ngana paia. Mato te sava vali ai le tua. Tu samo pina nalo. Mato te kusta ai le tua. La mani o na paia. Ai e whamanuia ia mato le tua. Vai se o pito matua. Se o la vai se o pito e titi le ne tai au le tua. O mato tatalo le tua. Ia manue atu le mano lo ngana paia. Vai o ave malilo ia lato le tua. Vai e whamanuia ia lato le ne tai au. Peko se tasio mai mo mai ruma le pena tawhai lani le tua. Se mana o ka whaketoa tamao mato I loa le tua. E se mea pena tai lo mio. Nganu e fule mana lo ngana paia ma whamanuia. Ia te ia I le ne tai au le tua. Para mato te talo le tua. Mato te talo o mato whaia ma le fatu o tua tele ia te oe Yesu Keriso. Yesu olo ia le pule I le lani I mane lano lani. E na suama sinsili o mato o le malawa tua I le ne tai au. Ia whaia lo fina ngalo e o mato loto le tua. Ia e whamanuia mai le tua.
initial missionary ua watu tala lei mau le fai mo fia ngā wena fai mo leo tato ma tato so le tato so sa e ale le tato wa i nau le toi whamanatu atu lawa tato ka le sia nei tai au mene ngā te lea e masani lawa lei au Samoa masini te taso tato missions giving le alawa leo tu le tua Atiina i ngai loa loa mo tato missionary ia nau le toi whamanatu atu lawa i a te hoi e le toi siling ia le whamarianga le tua i le tangata e fie foa tau lawa o lo whatua tua o lo usista i le tua o e nau o tati ai le ki o whamarianga o ma ai e whamanuia tene le tua i a te hoi nei tai au o lo fumai. God bless you as you give this morning. Those of you who are tuning in online, we want to say on behalf of this church family, thank you for partnering with this church through your giving. May God bless you in Jesus' name. You
tātou e kālesia. Sa tala noa I fui se suinga I le operating o tātou e kālesia. E whatatau I la tauia o ngā rue tūlanga o tātou board. E la le suinga le o whai. O na o tūlanga lava whaale tūlafono. Tau ona iei tātou e kālesia o lo tau whaasau pēr, na whātonton pēr. Ina ia Samoan ma lele e tūsai ma tūlafono e le ngata o malo. Ia au le alpa pe lumo le ngā wenga le tua. Ia nā leo o gisau mai o mai ai fwoi ngā wenga o tātou board lea sa Mataio ia le tātou ngā wenga. Ia ua mātaitaia tātou e kālesia le ua awhesu maiwa. Ai o le nasa ia na whailoa atu ai tātou membership. Ia lātou ia o tō whia o le awhau o le ngā wenga o le board of trustees. Sui mai le board of directors I le board of trustees o le winga trustees. O lātou ia e lātou te overseeing mga aia ngā wenga whaia le kālesia. Mai fia lai whailo atu. Ia lātou ia o mai whiwhilia. Whai masui o tātou e kālesia e tōtono o le board of trustees. E fwoi manatu. Ai le whaia lava se ngā wenga se tangata e tono le kālesia ne. E te tau lava o na whapaia. Ai le a mata lātou ngā wenga ne fwoi masina. Mea la leo. Te walau atu mai o ia te au whanwale. Wala watu ai e lātou ia o whiwhilia. E whai ma board of trustee e a matatu masina ne. Ia lātou ngā wenga. Ua mua le baanga rea ofisa le kālesia. Tātou whailo tusi ma tātou te utupe pe o na whātonuina tātou mai law. Ia o lātou ia e. Wai ei lātou no whangai tono tātou board. So mai a toni ma le. Whine a shima. Ngā te lewa la watu fwoi le sui whaikehau, sunga ia uni, le seti. La watu fwoi le whaikehau te Mataio Shanida, la whaele. La watu fwoi le taitaiti a kono ia mati, Tarita. La watu fwoi le sunga le oao ia vailosa, tiai. Ma se tasi o lo tau whaawawina ia le isi. Ai ingo le tātou pailo, e te tauna iei se isi e lalo ifo le pāskun tau sanga. A le lawa whiwhili ai, ia le tamaitai lea ia eli, one, ia whai masui o I lātou uma e lalo ifo le pāskun tau sanga. Ia me le tupatasi o au le te au. Vai masui mo tō nau se vai taimi ia tō malamalanga e tō whinga ia e tai lua tau sanga ma pāloka e kālesia. Ale le ia lātou e tō e mawa lātou no whuanga ai na ia o tō ia le papa aingai tūlanga ia. Vai e ona sui le hao te ne tauna pāmotai whono whale tau sanga e kālesia. Mo nei taimi ia o lātou ia la whai masui o le kālesia. Se yo atu le na fontana. Ia la na whakamore lava se I tō whasana mai ni. Whakamore lava ai se pai o tātou sauninga nei lumo le tua o ia e ona le kālesia. Lumo Yesu Keriso o ia le ao le kālesia. Leo se kālesia Matthew ma angel. Leo se kālesia whakatonga le tua le kālesia Yesu Keriso. Mea la lea te tāwai, ona whapai eina tō whinga nei, te tāna fwoi, ianga le leile a mama paia ma whaupenga ina o tō, a wafoi le lei whaika. Ma o le poto mele ata mai, whautau tanga mai le tua. Mai se ia taitaina tātou, I le musmusunga ma le taitainga o le ananga o le atua. Swafo le tātou alio Yesu Keriso, tupu ma le ao le kālesia o le ua whioa e lunga.
O fuai na mai ana mea alofa I tangata I na ia Atiina e lana tino o le kalesia lea. Ua tātou poto e le nei aso. Moli mawina ai le whapa iaina o I lātou uma ua tutu I luma nei. Whai ma se tasi o sui I to tono le Board of Trustees o le nei kalesia. E ala leile Tatalo ma le whae ina o tātou lima. Tātou whalongolongo I ni upu mai le awhionga pa I o le atu e whatatau le wala au ma le whaipa. O le taitai to tono le kalesia Yesu Kiriso. E matalasi me alofa. Ai tasi lava le anama ia. E matalasi foi whaipa. Ai tasi lava le alia. E matalasi foi mea mamana. Ai tasi lava le atua. O le na te matuanga lue I mea uma I tangata umala. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord over all of them. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. O tau sauni o tau whaipai le nei foi maenga tau sana. Ta si lava le fsili. O te fia fsili atu mai au tau. E whai mamoli mau e le ngata I lumolo e kalesia. O lumo le tua lea tātou te au le iai. Pe tau te tau tino atu ea Yesu. O ia o lo toa li ma le whaola. E o tau tali tonu ea. Ua walawina o tau e le tua e ala I lana I kalesia. Pe tau te fola atu ea. O le atua o lo fesosani. O le au tau whaia le nei ngā luenga. Ma le mai le ngā. Ma le whaamau. A whai o le tali o le ioe I a tali mai whapea. Ua mātou tali tonu. Ua mātou fola atu. Amen. Alau atu inisio tātou ofai ngā wenga whamon mole se sumai. Tai tai foi o tātou tātā whamon mole se sumai whai o tō masui. Ale kalesia. Se tō tutui o tātou tua. Whae o tātou lima pe o nā o ina e la whionga pai o le tua. Whai longa leo le tātou tū whātasi. Mai a whapai a ina I la tō I le nei tai au. Whae o tātou lima I ai. Tātou e kalesia. Alo loa mai o au I le nei tai au I la tō uma o lo manei. When they say tasi, just go ahead, reach out, stretch forth your hand on all of our church, and let's pray for them this morning, and let's dedicate them unto the Lord. Hallelujah. Le tua sili ese. Le tua oe bule au I mea uma. Yesu Kiriso le au o le kalesia. Le amanga paia e ona le mana e whaupenga ina I mātou a wānga wenga o tiute mawhaipa we e wala wina I mātou. Le tonu tasi paiae o mātou tatalo atu I a te oe I le nei tai au. Si atu le tua o mātou uso o auna nei le tua. Le tō whinga le wala au e wala wina I lātou I le nei mai tau le tua. E ngā lue ai e whai masui o lo e kalesia I te tonu o le board le tua. O mātou tatalo tamā. Ia pai ane le tua e lātou le nei tai au. Ia whātumuina le tua I lātou le mana o lo ananga paia le tua. E whai ai lo lātou whiwhilinga le tua. Maua foi le manatu le lei. Maua whautuanga le lei le tua. A wā le tua le taitainga lo e kalesia ma le whātino ina lo finangalo. I to tono le ne e kalesia le tua.
tasi, mawale nofo fiala fani, mawale atua le fiava tai le tasi tama, ia mato ngana lue fa tasi le atua, e tusa ma le pnea te fina ngalo iai, ai sili ai tama, mole manvio le ne e kale sia tama, awane mato falango lamo le boto le atamai, awane mato falango lamo le manosi le atua, awo mato falango lamo ia te oe ngana paia, e te fesoso ani mai, e te tai mai, e te fai loa mai le atua, nea te fina nalo e te tau na whaia i te tono lau e kale sia le atua, whamanuia iai lato taito tasi le atua, anga le lei le atua, maua pele manosi mai lau fio, ai mai se le whamano longa le tino, ai sili ai lea manga le atua, i e whamanuia iai lato umai le nei tai au tama, le nei o le mato tatalo o mato o le maua tuai le nei tai au, i e whapaia iai lato le nei tai au, o mato i ia oi mea uma, whaftai o no nei mea lofa o e tui na mailo e kalesia, o le mi inga e whafoi atu i ate oe, o mato tatalo ai le nei mea uma ma whatu atua i ate oe, Iesu ke riso le ao le kalesia, i e whamanuia i e mato le swafa sinsilio Iesu. Amene, amene. Mai salonga pati mo le tō nei tai au. Ja, le malo tato Lord. Ia whamanuia tene le atua i au tō. Ia mesi koe ia whailo ma tūtio le amatalia koe ne masina. Ia gai e so sanyo le amangua ia o le atua o tō le lava. Ia, ia le atua hatai atu tato washiti, nei tai au. Le tai te ingo tato i inga. Ia iai pe whamanuia o le atua o tō. Mataio lona tau pe fitu, au lona whaiu pe fitu, se o le whaiu pues fulmantasi. Matthew chapter 7, verse 7 through 11. O lo whaawo pea le tātou tau no anga i le tāua. O le tū atoatoa tātou tangata i le mtaupo le tatalo. Say amen. We continue our series, our mini-series, based on our theme this year being all in when it comes to the things of the Lord. And in this season, we're looking at the importance of prayer, the importance of being all in when it comes to prayer. O tatalo e leo se mea fau lea i leo lango tangata kirisiano. Ma whai iei se mea i longa aile leo lango tangata ua ofu ina atu i le tua o se tangata e fia e tatalo. Say amen. Ma mela na e toi fia whamalosia e tato e karisia. Ma lia foi saunoanga foi o nisio whai ahonga sa au ina le upu ana nafi i le seminar le au masa le tato pulenga. O tele o taimi e o maitau ina le tele e kalesia. O taimi piko sili o na ngao lea i tutono le kalesia. O le saudinga leo le fono tatalo. Ai le upu moni lava. O le saudinga leo. E te tau o na sili o na tumu atu nei lo le saudinga la sa. O no le meletas. Tāua le tatalo. Ma o le nau ta inga o le tatalo fo i le atua te a uma le tātou series i le whatawaina le tatalo. Ia tātou toe manatu tutoa. Tātou toe sila tutoa. I le tātou lava o langa ofu i nātu i le atua ma sili lava oe i a te oe. O ao se tangata i fia te tau. O ao se tangata ua matua committed i le te tau. Nā rela tātou wawai tātou tusi whaitau. Te ro se tusi whaitau o tele o nā tau loto ina e tātou. Au te whiamna e whao ngā nei tai hao. So e so sani ai.
ila o lana tatalo. Mana o mia na toe tutu le roto. Mana o mia ona toe whaamalosia. O le upo Peteru ua tātou o yaso e ngata ai. O le ki la o tangata kerisiamo ia tātou mataala I le tatalo. Say amen. The goal of this series is not to force you or to guilt trip you into praying. The goal of this message is to encourage you and challenge you to really consider if prayer is a normal pattern of your life. Because in the Christian life, prayer is normal. Prayer is a pattern that Christians love to do. If you look at the early church, prayer was always characterized in the life of the early church. And I'm praying that prayer will be characterized in the life of this church. Say amen? Amen. That we would not only love to pray, but that we would do the hard work of praying. That we don't pray only when there's emergencies, but that we pray without ceasing. Say amen? That we pray continuously. Awa na o le tatalo le taimi e kene e whawhikau. Ai a bea tātou matangata e tatalo e le au no. Say amen? Mataio lona tau pe fitu whamamone lava. Se tātou whaitau ai o risi lea vaenga o le launga Yesu I lunga maunga. E tau mai ai wala e la bea atu fo I le tau puleo le tatalo I le launga Yesu. E tau mai ai e tāua le tatalo ia Yesu. A whaila e moni le tātou mumuringa ia Yesu. E tau fo I lana tātou fia fo I le tatalo ma whātāua le tatalo nei tai au. E whamamole tātou whaitau mai tātou tu Samoa, Mataio lona tau pe fitu. Whai upe fitu e whangata mai whai upe sumatasi. A whai upawa, tātou whaitau whatasi mai e whaitau I a. Sali, Atoatoa Mamaio, Atoatoa Tutuiatu, Atoatoa Inaia Atoatoa, Amara Seoiatu, Mamaia, Sali foi, Eloaia, Etoina foi de Tutuiatu, Ai foi se Atoatoa, Etoina no Sali Sarato, Nasia Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks, receives, and he who seeks, finds. And to him who knocks, it will be opened. Or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? This morning I want to speak on a topic entitled, Cultivating a Lifestyle of Prayer. Cultivating a lifestyle of prayer. Le nei tai au o te fia talanoa tu sem ta au pe whapeo na whaupuina I Atiina e se o langa e tatalo. I Atiina e se o langa e tatalo. Dear Heavenly Father, we're about to hear your word. Remove any distraction. Help us to pay attention in these next few minutes so that we can gain from your word not only insights, but life-changing application should we walk according to it. Use this mouthpiece for your glory and honor. Speak only your truth. In Jesus' name, amen.
Cultivating a lifestyle of prayer. In our passage this morning, Jesus gives us three ways, three things that we should consider, three things that will help us to cultivate a lifestyle of prayer. I tātou tūs whai tau le nei tai au e tōlu ne mea o lo tuina mai Yesu e mawhai o na whasoswan iai I le tau ati na hae o se Olaga Tatalo. Te loa o mea tōlu e masani. Pe o tamwhai atu o tō tele o tangata wa tau lotoina. Ai el manatu e toi au mai nei tai au e toi wha manatu atu ia te oe le tāua o vaenga I e tōlu I so se taimi e te tatalo ai I le tua. This morning I know it's three basic things, but even as basic as it is, I challenge you, how many of us actually do it? And I want to bring that today to re-emphasize the importance of cultivating a lifestyle of prayer. And the first thing, you might have guessed it, is that we need to ask. Say amen. Mea mua whamai Yesu ia e ole atu. Ia e ole atu I le atua, o le tangata e ole atu I le atua whamai e foaina mai ai lea iate o tō. Lona winga so se ise ole atu e foai mai e le atua. God gives to those who ask. The funny thing is, when we look at the Word of God, Philippians 4 verse 6, it says, be anxious for nothing. Don't worry about anything. But it says, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, notice the next line, let your requests be made known unto God. We never ask God or make our requests known to God because oftentimes we run into the problem of anxiety. We run into the problem of worry. When the problems hit, prayer, let's admit it, prayer is never the first response. Oftentimes, anxiety and worry is the first response. But notice what Paul says here. Don't worry about anything. Don't be anxious about anything. In fact, he says, be anxious for nothing. Do you know what that means? When you worry, it's for nothing. When you're anxious, it's pointless. Because you have to ask yourself, will that worry help your need? Will that anxiety answer your problem? And you know and I know it never does. And that's why Paul says, stop. Don't worry for nothing. It's a waste of time. Jesus carries it even further. You can't add another minute or a second to your life. This is what Jesus is saying. When you worry, you waste time. Those are minutes and time that's wasted in your life when you can instead it says by prayer and supplication and thanksgiving. Three things. Prayer, supplication, and thanksgiving. It says what? Let your requests be made known unto God. Our first response, as we discussed last Sunday, should always be prayer. As a Christian, as a believer in the faith, o lo tali mua pe atu la mai fa pita uli e le o le piki o le kelfongi mavili lo wo e le o le popole e le o le atu vale le tali mua pe atu la mai fa pita uli o le tatalo fa mai mau le Filipi le lona tau pe fa fa po ono awa nei popole o tou I se mea tasi o fala ve lave o le tele o taimi atu la mai fala ve lave o le mea mua e whai tātou o le popole. A leo lo wha malosi mai l'apostolo Paulo, wha mole, awa le popole o tau I se mea tasi.
E whamaila ia, a ia whailoa atu o tō manao I mea umalava I le atua, I le tatalo ma le whaatonga atoa ma le whawhetai. Whamea, whailoa atu. O le winga na o le ole atu I le atua. Whailoa atu lo manaonga. A ole kao fiofi. To ask is to make your request known. Don't just assume that God sees our minds and our hearts. Yes, He can do that. But notice, this is an action required on our part. It's not that God wants to know. He knows. But when you ask, God wants to see. Are you humble enough to ask me? Or are you prideful that you just want to do it your own way? That's why He says ask. It's not that God doesn't know. He knows what you need. But He's waiting for you to be like, are you going to ask me? Or are you just going to do it your own way? Ole atu le tua e le whapea e le loa e le tua mea ngai mga umie oe e sila fia e le tua mea uma a le mafu anga whamei esu e tauna tato ole atu langa fia wawa ai mai le tua po whele mea ngai ke wha moe moe iai po whele mea ngai tu wailo wha tua tua pe fia mga oa oe su ea me e fofo wailo wha fita uli pe te nau o le atua lava o le tali ia o mana o ngā umalava mea la le whamei whailo atu. A ole ngā ia lo manaonga. Ai whailo atu le atua. Don't hide your request, but show God your request. It's not that God doesn't know what we need, but the asking here is not just articulating our requests, but it's a form of faith and trust in God. You know, I think about it this way. E whaatusa le leia I le whaamoe moe mai o tātou whanau. I matua. E tusa le leia. Nei teimi sa matu o atu ai ma jau atali matua leo Juda. Umalona matu a ai le fale e ngai whamei loa Juda ia ke au. Dad, I want ice cream. Ka au e whakausau ice cream. O whakalo ia Juda. E iso kupe. Ia whamei Juda. O le kele ia o kupe. O whakalo ia Juda. Whea me mau o kupe. Ai sau malkari lai kiki. E ngai ko kongolo kanga. Ngai ko kongolo kanga. Ko fsiri mai lo, Dad, I want ice cream. Mele kam whaia kwai. O le whatua tuol ngai ka mai kiki lang kama. E lei loa foi po wheme mau ngai manga ko le kele kupe e makwai e lei loa ia. E makwai empty hakanga siong kama. Ai ole mele kam whaia kwai. E le popole Juda, pe ei se kupe lang kama pe le ai. La fe sili mai a, Dad, give me an ice cream. Langa wa wha moe moe. He's looking at me as the provider. He looks at me as the giver. But he doesn't question whether I have money in my pocket or not. He simply says, Dad, I want ice cream. Because in his mind, my dad can do anything. That's his mind. In my mind, no, I can't, son. I don't have all that money in my pocket. But in his, just his freedom, just his thought as a kid, my dad, he can get me that ice cream. He doesn't question, do you have money? He doesn't ask, can you do it? He simply says, get me an ice cream. Because he trusts in his father. You know what? Ke lol mea. Kusa lava peng ale ongo ka lalai kongo ilo peng. O walua whaakau la iskulim. Ke lol mea o whaakau wai. Langa o iloa le wha moe mai la wakali I akea. Even though I probably had $6 in my account that day, you know what I did? I bought an ice cream. It might have been a cheap 99-cent ice cream, but I bought it anyway. Because I wanted my son to know, yes, you can depend on Daddy anytime. Can I just tell you, you have a Father in heaven who can do better? Whamalosia tu yate oi, ele sili elo ta male le langi. Ele kakau le ki oa whamei kala Yesu, e ta tau o na mau e tātou le whaatua tua e peo lea, le ka mai kiki. E alwa wa sau wa sili mai lea mea, sili mai lea mea, e o fo i le wa ele a onga sau, o le backpack, o le mele whak, le backpack lai whal, fia mga oi mea ia, e lai mase popole po wheme, mawil ko me pauala mea dad, a mai mele aisea, wa wha moe moe ina au ona ia, wa wawa ai ala ua tali, o langka mai fo a yaku mea.
E ta tau foi la o ia i tātou tangata kerisiano, ia e malamalama, e sili atu tātou tamale le langi. Le alofa o tātou tamale le langi e foa i atu so se mea e te ole atu wai i le atua. Ai se o fai keke lai le so se mea. Nanga iei fo isi mea, se tu lou lava, wa tātou so ona o le vale ai. Ae wa ai le tusi na o le Jakopo lona tau pe fa, James chapter 4 verse 2 and 3. E lua mafuanga e le kali mai ai le atua. There's two reasons why we don't receive anything in James chapter 4 verse 2 and 3. It says in the NIV version, you desire, but you do not have. And so what do? You kill. You covet, but you cannot get what you want. So what do? You argue, you quarrel, and you fight. But then notice what it says on the part there. It says, you do not have because you do not ask God. That's the first reason. This is the first reason why God doesn't bless us with things, is because we don't ask. Instead of asking, what do? We covet. I want what she has. I want what he has. We don't ask God. And so when we don't ask God for what we desire, we start to do things that are outside of our realm. We do things that go against God's will. We kill, and I'm not saying we're going to kill, but some of us have gone to that point where you see things on the news where people will kill each other simply because they wanted what they had. And so the Bible is saying, you guys want all of these things, but you go about it the wrong way. What you should be doing is you should be asking God. In everything that you do, you need to ask God. Say amen. Turn around and say, don't ask your neighbor anymore, ask God. Then turn back to them and say, don't ask me, go ask God. Hallelujah. Say amen. Ask God. Ele maua ina ua o tou le ole atu. O mela ke lo kami e kako ke le ole atu le atua, ai ola ia fia manga o fua mea isi. Ale maua la mea isi, o ngā kupa ile le misa, le vevesi, a oanga leanga e alu akua ia mal fasioki. Ai fsili, le an mea o fasioki ai, langa manga o fua le mea langa neipa. Ai le fe mai, a fai e mauangi mea nga, o a lava o mana onga, o le atu I le tua. Wahalanga le mawe o le mea ngā ke fia mga o iai, langa ke le ole I le tua. Ke le ole atu I le tua. Sorry, ke le ole atu I le tua. Now, o le mea lona lua, next verse, verse 3. This is the second part. Verse 3 says, but when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. So here's two things. The first thing, you don't get because you don't even ask God. The second thing, the second reason why you don't receive anything is because you ask with the wrong motives. You ask so you can spend it on yourself. You ask because it's for personal gain. You ask because it's for personal leveling up, whatever you want to call it. But at the end of the day, we need to be careful that even what we ask, it has to be according to the will of God. Olisi vaanga le fai upatulu, olisi le vaanga tato te le mau ise mai le tua, fa mai fai upatulu, ua oto ole atu le tua, ai ua ole atu ma le faa le tatau. Le alawinga le faa le tatau. Ele ole atu le tua se mea manuia isi, ai manatu fa pito lava ia te ia. E manatu lava ia manuia ia, ai kua pele isi vaenga. E manatu ina ia manuia ia so se mea lava, ai aua lava nei fa manuia isi tangata si, fa meila ia le upuna, ua oto ole atu, ai le imaua, awa ua ole atu ma le faa le tatau, ina ia, e sa o upunga, ina ia faa umai, ia mea I o otou manao leanga. Ina ia whaatau nu ai mea ia I o tātou manao leanga. O a manao leanga.
Elis ka nga kakalo, lea tuai. Ia pasioki loa le li ilala ia eskengi lang kavale. Langa wa mio leanga mai ia tiao. Whamol mole, ele kali lea tuai koe nga kakalo nga. God, sometimes we pray, Lord, get rid of that person. I don't like that person. Cause them to have a car accident. Wrong motives. God doesn't answer those kind of prayers. Be careful. God, I want to get that position. I didn't do anything for it, but I want that position. Don't give it to the other person. I want the position. Me. Wrong motives. When we ask with the wrong motives, God won't answer. In fact, if you go back to 1 John chapter 5, verse 14, mua yoane lima fai pesun mal fa mai ole nei fo ile fa malosi wa tato maua iona luma. Pe a fai tato te ole atu ai se mea e tusa malona fina ngalo. So se mea tato te ole atu ile atu e te taona tusa malona fina ngalo. So there is a limit. There is a place, or there is a right way of asking. And when you look at 1 John 5:14, it says, now this is the confidence that we have in him, that if we ask anything that is according to his will. So no, don't treat God like a genie in the bottle, where you want 3 wishes and he's going to grant it. Everything that we ask God has to align with his will. Say, awane tato manatu so se mea o ke kalo ai o le akupu no. O mea umatato te talo ai e te tau o na o ngā tusa ma le fina ngalo a le atua. Say amen? And so ask and you shall receive. And here's the thing, when you ask with humility. Ai ole atu ma le loto maulalo. Le alu wingol loto maulalo, aua ke alu entitled. Le alu wingol entitled, e kakau ya ke au le ka avale le ngā. E kakau ya ke au le fale lea. E kakau ya ke au le kele o le kupe. Whamon mole, e le kakau ya i kakau se mea lango kakau uma e anga sala ma whaale tonu. A kakau wola i le atua matato mana onga. Ia whaia ma le loto maulalo. Say amen. Melona lua ia tatou saili. Second thing is to seek. Prayer is like seeking, in that we search after God, his word and his will. The reward of seeking is to find. O le tatalo e whapeo se tasi e fia e saili le tua. Malona fionga pa ia. Whapea lona fina ngalo. O le tau i o le tangata e fia e saili e maua e ia. Te loa lisi maua masani e tātou le Mataio ono whai upatolu sun matolu i o tō muai sa ili lea le malo o le atua malana a mio tonu. Whamaila ia o na whao popo ina atu lea o ia mea uma i ate o tō. O le tele o le whaalawe lave o sel mea o ave il wha mua mua le tātou sa ili. Ai lea manino lawe lupo le atua e tatau o na tātou mua i sa ili. O le mea mua e kakaunga kakau sa ili i ai, e leo le tamau a inga, e leo le kele o le kupe, e leo le leo le ngā luenga, e leo le maangai o le fale, e leo sauko lua au le lei, o le alawa le kele o mea kakau koe o sa ili, whamailu po le atua, ia mua i sa ili le maa loa le atua, malana a mio tonu, o na ala ia, o na whao popo ai ala, ia mea maangai ki whia ngā oai. God will give you everything if you would just seek God first. The problem is we seek wealth first. We seek happiness. We seek health. We seek education, higher education. We seek having the best house, the best car. Some of us are seeking that great looking spouse. Some of us are seeking these different things. But this is what the Bible says. As a Christian, and as a believer, we seek God and his kingdom first. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. And then it says what? And then all these things shall be added unto you. The desires of your heart, God will bless it to you. But you got to put God first. Pursue God first.
Pursue God's will and watch the blessings follow. The problem is it's upside down. We want the blessings. We don't want to do the seeking. We want things to be automated. We want things to happen right away. But there's work that needs to be done. You got to do the seeking. Say amen. And when we talk about seeking here, we're talking about the kingdom of God. What does that look like? Seeking through His Word, studying His Word, seeking opportunities to fellowship with the right people. Can I say amen? Because sometimes we are more caught up in hanging out with the wrong people, but let's start seeking to be in places that will build our faith and strengthen our walk with Jesus Christ, especially our spiritual lives. The problem is we complain here that we want blessings. I want to see change. I want to see miracles. I want to see this, but you don't want to put in the hard work of seeking the places that will build your faith, seeking the Word of God that will strengthen you so that when things happen, you will be able to stand firm through it all. Mea nga a o mai whaafita auli, wawe ia ngā lueselis kangaka. Langa se se mea nga sa ili mua mua. Kale sia, whai keke. O le mea mua mua e kaunga sa ili ai tātou, o le atua malana whina ngalo. O le si ngā mea e ofo ia I lau wala au mai le atua e kale sia. Aua ke o popole I ngisi lava mea I lau wala au. Aua fo ile wha mua mua fo ia te oia tō whinga maisi mea whapenga, wawa ai mua mua le atua. O lau wha malosi le te lo taitai. The first thing that you seek, or the first thing that you should do, is not a position in church, but it's a place behind Jesus in being a true follower of Christ. Langa ale lei lolo mulmuli a Yesu, o le whaingo fie nganga e se ea kuisi me ia whingalo Yesu e whaonga ai oe. A ia tato wha mua mua le atua malona malo. Wha mua mua le atua malona ami o tonu. Ona e wawa ai ai lea e wha manuia mai le atua ia te oe. Salamona e sumal whawhai upo mua mua le tolu. Whamei ua whai ifo le tangata valea I lona loto e le aise atua. Ua le anga lava I la tou. Ua ino sia la tou a mionga. E le aise tasi wa ami o le lei. Whamei le whai poe lua. O lo o sila mai e ova mai le langi. I le whanau a tangata, ina ia sila fia, pe iai se tasi ua poto, se ua sa ili I lea tua. O lo sa ili mai lea tua e kale sia. God is looking from heaven. He's looking for people who will seek Him first. Psalms 14 verse 1 to 3, the fool says in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none who does good. Verse 2, but the Lord looks down from heaven upon the children of men to see if there are any who understand, any who are willing to seek the Lord. Church, what are you looking for? What are you seeking? Let us make sure that we seek God. Say amen. Two things that requires us when we seek. Lua mea mana o mia pe a e sa ili le peruna sultasi fai upe ono. A le ai se whātua tua, e le mawhai ona, fia mai o ia. Mea mua na. A e alu e sa ili le atua, e mana o mia le whātua tua. Langol ka ngaka e aluaku I le atua, e le se whātua tua, e ke fiu e su el kuspa ia lea, ke le iloa se mea. E mga o mia le whātua tua, o le whātua tua na, because a lot of these things, they don't fit logic. And so if you don't have faith, this Bible is nothing but make-believe stories. It's faith that will cause you to understand. That's why he says God is looking for people who understand Him. People who seek Him, because when you seek God, you got to have the faith to understand that yes, there are things in here that go against logic, that defy logic. Why? Because it is only by faith that these things can happen. So in the same way as you approach God, as you seek God, as you look for God, as you pursue God, pursue Him with faith. Have faith in your heart. Because anyone, the Bible says, without faith, it is impossible to please Him. Impossible. You thought there was nothing impossible with God. Here's what's impossible. No faith, impossible to please God.
Second thing in that same verse, but without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must first believe that he is, and that he is the rewarder of those who diligently seek him. Everybody say diligently. The meaning of diligently means ele whaakanga sa ili. Le upunga e saul Samoa o tangata e alwatu ya te ia whamea e te tau ona matua sa ili. O le matua ngā le mawele upu pālangi le o le diligence, o le wingo le upu le o le diligence e iai le nau nau. E iai le fi nau. E iai le mo le meo le whamalosi e sa ili. E le aluakuloa kause mau e le malamlama umalo malfia sa ili. O le kangaka e ngau le atu wae o ke le malamalama le maule le kuspaia. A loe ke ngau aku yake oe whaamalamalama mai a te au. Ai sean me tau. Langa mawhai le atu ona whaamalamalama ia te oe lana pionga paia. E ke le kau whaakali se whaamalamalama e whaiwhi au ia te oe. Po lo whai a onga sa. You have the Holy Spirit. Wa ia te oe le anganga o le atua. E whaamatala i lupo le atua. O le whalawe lave. Ka kou ke le sa ili le atua. Tātou te le whaamua le atua. O le upulanga i ngai tauna ie o le matua sa ili wau whaangal upule o le feeling ngā. A e sa ili le atua ia te o le feeling ngā e te sa ili ai. Say amen? Diligence, careful, persistent work, effort. We don't like that word, but yes, seeking requires effort. We live in a time where we just want everything to be fast. Just fall on my lap, Jesus. If only it could work that way. But everything we do requires effort. And the Bible says, if you seek diligently, you will find him. It's a maua. It's a maua. E lesi sel upole atua. It's a maua pe a whai. It's a feeling ngā. It's a matua sa ili o ia. O ia e tau I atu tangata e matua sa ili ia te ia. He's the rewarder. God is the rewarder of those who diligently seek him. How are you seeking him this morning? Be diligent. Don't hit a verse that doesn't make sense and then quit. Ask the Holy Spirit, show me. Dig deeper. I mean, this is the crazy thing. Back in the days, we didn't have computers. We didn't have the internet. That's probably telling my age, but doesn't matter. But back in the days, we had the old dial-up. There was one computer in the library and everybody had to share it. That was it back then. We didn't have cell phones even. I think beepers were still the thing back then. Anybody remember what a beeper is? You guys are ashamed to raise your hand because it'll show your age. Thank you, Daniel. And that's the idea here. Those were the things we had back then. And so when it came to studying God's word, we had to dig deep. We actually go to this thing called the library and get a book from the shelf and actually open it and look through it. But the reason why I say this is we have so much access to information today. But that tells you, even with all this access, God is still looking for people who diligently seek him. Won't you be diligent to seek him this morning? Say amen. Awange whaapea o kele ngei mea o le upumoni lavo le kele o ngei mea o tātou maua. Ai o mai o ngā pōnge o le kele o kangaka I le malamlama le kuspaia. There's a reason why we have a lot of illiterate people when it comes to the Word of God. In fact, some people, they laugh when I say, do you know there's a talking donkey in the Bible? You thought it was Shrek that invented that whole thing, but no, that talking donkey has been in the Bible in the book of Numbers. And we don't know that. We laugh, that's not real. Read your Bible. It's in there. But the reason why I'm saying is seeking. What are you seeking? Many of us know more about what's happening on TikTok than we know what's happening in the Word of God. Oh, don't get mad now. Everybody's getting quiet. Wasili atu tātou malamalama I meo lo kukupu isi aku ngu onga leo penga tāwhailangi. Ai aho o le upo le atua. Wā le ai ama se mea. Wo kako I loa I pis ngisi le kupu mai Samoa. Wo kako I loa I mwhaalawe lawe lo kupu mai lea kungu ma lea kungu. Ai kalo whail kuspa I lea ka akia I. E lea I mase nau nau. E lea I mase whilinga se isu. E su e masa ili whina ngalo le atua. E pau lea le mea manui ai oi maa. Mai mau peanga kelen kako kupe le su e o news I lea mea ma lea mea. Kasial mea mangui ai oi maa. Sa ili
le upu le atua. Ke le kau whakali foi. Ngā wa ia ke oe le upu. Ngā foi wa ia te oe le anganga o le atua. O ia lea na te whaamatala ina. Ia le fina ngalo le atua e ala ilana upu. But we gotta spend time. E leo se mau fole ngal whaikau wā ku uloa. Se whaikau. Ma koe whaikau. Se inga lue aku le anganga pa ia. E whaali atu le wingo le nā whaitau. A maualoa, kusi lo e lalo. Leisi ngā mea. Ka ngaka whiawhia sa ili o kaunga ke lelanga journal. I le kusi lalo o mea wa kufa aku le anganga pa ia. Solo ke leiva ai le mea leo ke leiva ai mkau. A e kusi lalo langa yeil kaimia e ke koe whaongai. E whaamanatu ia te oela na whionga pa ia. So seek God. Put him first in everything. I love the diligence of that parable of the lost coin. If you remember the woman who had 10 silver coins in Luke 15, she loses one. This is what she does. She lights a lamp and then she sweeps the whole house because she's not going to give up until she finds that missing coin. I think of the struggle that Jacob had with that angel when he wrestled with that angel. And he wrestled till morning when dawn was breaking. The angel said, stop. And then Jacob said what? He says, I'm not going to let you go until you bless me. The desire, the longing that some of us miss out because we just open, read, and close. We just are quick. We treat our seeking of the Lord like a fast food restaurant. We just want to order, pick up, and go. But please, spend time chewing on the Word of God. Spend time sitting there and meditating on the Word of God. I'm telling you, it'll open new doors in your spiritual walk. The last thing here this morning, knock. Tui. Knock because it almost seems out of place. Ask makes sense. Seek makes sense. And then you have knock. What does knock have to do with anything, right? E pe e fōlinga mai e le kalawhea ngai e le upule al chuchu. E le lei le saili. Le lei le ole atu. Ai oso whaalava lo malkama le o kuikui. O sili, le ale ka ua o kuikui. A tātou whaitau le tusi a Luka. Lonam tau pesul matasi o lo mawai foi le launga Yesu. Ai ese lal famtalanga ai Luka vaenga lea. Famela al talana na iai se tasi o wo. Na aluatu i le levo le po. I le fale o lana isi wo. O fai atu nei la i so le. Se au maini a reto e tolu. A waua saula uo ia te au i lana malanga. Ai le aine au mea e laulau atu mo ia. Mankua oe lewa level po. Ai wa fai mai wa kali mai la langa i wole i tutono le fale. Aua e te whaaso e sā. Aua e ke whaalave lave mai ia te au. Fa mai ua uma o na pupuni o le whaitutoa. Ua mātou tā o oto foi malau whanau. Fa mele i alkali o langa wōlea, e le mawhainga o kula i e waku se mea, ia te oe. Fa mele i alfantalanga Yesu, o te whai atu ia te oto, e ui lava ina le tūlai o ia ma avatu ia te ia ona o le la whainga wō. Ai ua tūlai ma avatu mea uma e mana o iei o ia, ona o lana whaataua na wane. Kusa wha mai Yesu, e le onga la whainga wo e kula i elka ngaka lea. Lenga wala awa ku ngei a sole kwa e le mawhau kele. Ue wawa ai le kaimi lea wa level po ai koe kui mai a. Wha meil kala Yesu, a tonu e le kula i ka ngaka lea e ka kalal whai kokoa ma kalil man onga ka ngaka lea onga le la whainga wo. Ai kei lo le mafuanga kula i ai. So le alu ese o le moe mako. Wa e le mawhau kele. O langa kui pea. Langa kui pea. Langa kui pea lea ma le whaatau wa nau. Whamei o le mafua anga lea. E kula i elka ngaka lea kalil whaikoa.
o le winga la o le whamtalanga leo le tui. Ia maua e oe mau le fina finau. A e tatalo e lenga o se kaimi se kasi e kakalo ai. O le winga leo le kui. Kui ngei, kui le isi kuna, kui ngā ngei, kui ala mai kai au, kui. Uma le aso ngafua, tui pea. Uma le aso lua, kui pea. Alu uma aso ngei vai aso, o lo whaia pea le ngā luenga, o le tui whai toa o le langi, ina ia whaamanuia mai le tua. O le wino nātala, aua e te whiungo fie. Ke leo ka ngaka ua fiu I le kakalo vava aiako le kala mai alfa I toa give up loa ai koe kiki alu atu le tua tatala le faita toa. Ale whamalosi la kui lea se kui pea. Keep on knocking. The idea of knocking is talking about a perseverance. It's talking about a persistence. It's talking about don't give up. When we look at that parable of a friend who goes to a friend at midnight and knocks on the door and says, hey man, I got some homies that just came over, but I don't have nothing to put on the table. You got any spare bread that we can use? And of course the guy on the inside is like, do you know what time it is? You're going to wake me up at this time and ask me for, the door is closed and my children are in bed. I'm in bed. I'm not getting up to do anything. And then Jesus says, you know what? He's not going to get up because of their friendship, but you know what you know why he's going to get up? Is because of the persistent knocking. As aggravated, as angry as he's going to be, he's going to get up, because if he doesn't get up, that guy is not going to stop knocking the door. And in the same way, Jesus says, when you pray, persevere in your prayers. That's what it means to pray without ceasing. It means don't just knock one time and then run away. Knock again. You might say, Pastor, I've been knocking. Keep knocking. That's what the idea here is. To knock and knock until God opens the door. It's interesting because that's the reward. The Bible says that when you knock, it shall be opened. But here's the funny thing. We don't know when it's going to open. It doesn't tell us how long. But that's the key. Knock until it's opened. What does that look like? Some people, all it takes is one knock. Other people, it might take days. It might take weeks. Some of us, it might take years. But can I encourage you? We are living in a time when we need to be persistent, when we need to persevere in our prayers. That's why it says to be watchful. That's why it says we must pray without ceasing. And I want to encourage you, we need to keep knocking on the doors of heaven. You know, I was thinking about this as we were looking at some of the things that are going on in the life of the church. Sometimes we don't get the news that we want after we pray. And then immediately we turn to doubt. We turn to worry. But can I encourage you? This is what the Bible says. Knock. Knock again and knock some more. And keep on knocking until God opens the door. Say amen. One thing that I want to close with, is call the worship team up. The point of this story is not the reluctant friend on the inside of the house. Awani avese sel tala lea. Nanga ye sangata manatu, ol tangata le tutonu fale. E wha pei au le tua. Le wingol whamtalanga. E fōlinga mai, e musu le tua e tali whai koa. Lea e se se, e leo le winga nao le whamtalanga lea. O le winga tonu ama le au tu tonu o le whamtalanga lea. O le whaataua nau o le tui o le kangaka le whafo. O le e se senga la o le kangaka le ko kongo le whale i le whaataoto lea ma lea tua. O lea tua, e fia lea tua e tali o tātou manaonga. E fia mana o lea tua e fsoswani a te oi. Au le mea lea wawa ai mai ei lea tua, whea o iai lo whatua tua. Whea o iai le mea e te whamoe mo iai. Lea le mea nā te whaalango iai pia o mai whawhita auli. Nanga lufu moni lava o le tele o taimi
e wha moe a tātou I le tātou malos. O le mea la lea mana o mia, ia tātou malama, ia maua tātou le whaatau a nau lea le tangata lea. Maua tātou le nganga o le lii lea o le whaamalosi o le tau sisi pea e tui se e longa e tali mai lea tua. E nisi o tātou o give up I le kakalo. Pe on tam whai atu le amatanga o launga nei le ai. Te le whaapea o tau whaamalosia oe inga ia fosi o e kakalo no. O le whaamalosianga ma le luitanga toe wawa ailo loto I lowo o langa tatalo I le atua. Whapewhea mai lowo o langa tatalo I le atua nei tai au. O e whailoa atu o mana onga I le atua. O e ole atu I le atua po ngai ke alu e sue I isi mea lea o ngā nei lalulangi. O whea e whaamua ai lau saili. O e saili mua le atua ma lene whina ngalo pe ngai ke alu e saili mea ngai ke mangaku e ke mangwi ai. E ale whamai upu ia mua I saili le malo le atua. Tolu. A whainga e kui a o kau whawai le tui toi whamanatu atu tai au nei ia kui pea e iai le taimi e iai le season e tali mai ai le atua ia te oe o oe nei e misia lo wawanoa o oe nei e misia le whamanuianga langa ua wawe kuu lau kui se ilonga e kakala le whaitotoa ai sea lango le tama le tātou te au na iai o le tama alofa. Sili mai whawhenga iloa, e alen kako whai kau iai. Me o aise o tau tama, a o le atu lau atali ia te oisi a reto, ai ke ku aku aise maa. Whameila i o aise o tau tama, a o le atu le atali se ia, ai ku aku aile ngaka. Whameila i le kala tuspe ia, whamei, a whai e ma whai e o tau, a le maalia o le whantalanga le whai Yesu, o ka ngaka le anga. A whai ma whai o tō ka ngaka anga sala. O ngā whai me alofa le lei mo a lātou whanau, e le sili el tātou ta mā e le langi. Ai pau nao le whakamausi nei tai au. A tātou o le atu I le atua, o le atu ma le loto maulalo. O mea umai o tātou lima e mai le atua. Ngā luenga, malosi, soifua maloloina, le eo lo tātou manawaina se tulo e mai le atua. Ta lia ma le anganga whaftai, ta lia ma le loto maulalo. A tātou ole atu foi, whai keke. A ole se ona ole vale le atua. Le ringo whamtalanga, e le ngata ole atu I le loto maulalo. A ia tātou ole atu malmanatu. E le tatau ia I tātou semea. E tatau ia I tātou lea, le whamsinonga le atua langa I anga sala uma tātou. Mea la le tā awel sauninga le la tātou whaia nei tai au. E whamanatu mai ia te oe mau. We deserve punishment, but instead, He's given us grace through His Son, Jesus Christ. So ask God with all humility. Ask God with the understanding, with the right motives. Say amen. And whatever you do, seek God first. And if you've been knocking and you gave up, I want to encourage you, get back at that door and knock. Now here's the funny thing. There is a door. There is a door. E iai le whai tutoa. E leo whai kokoa uma. Not all doors. There are other doors. But there is a door. Some of us have been knocking on the wrong doors. We need to knock on the right door. Jesus says in John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man can go to the Father except through the door. Jesus is that door. We come to Him through this door. And it is through this door that we knock on, that we pray. What does that mean? What does all of this mean? Just speak normal English, Pastor. Anytime we pray in the name of Jesus, not in our own name. Not in the name of the church.
not in the name of any other pastor or any other leader. We always pray in the name of Jesus. That's why when we end our prayers, we say, in the name of Jesus, amen, because all things go through this door. If you don't go through this door, don't expect anything from God. But if you want to see God bless you, perhaps you're knocking on the wrong door. Come back to the right door. Go through this door and watch God open His blessings upon you. Ui mai fai toa lea. Kele mau fai koa. Ai kasi al fai toa al tama. Pema Yesu o au, o le ala, le upumoni, ma le ola. E le ai ma se isi e ma faina alu atu tama, pe a le ui mai i le fai toa lea. So e u mai le fai toa lea. Tatalo le swafo Yesu ke riso. Olo iai le mana i mea uma. Le alo mana onga nei tai au. A fai o tau wha vai vai foi lo alanga tatalo nei tai au. So e tala so wha nei tai au. Let's pray that God will give us that desire. But we want to pray with you as well. This is not a long, drawn out altar call. I just want to pray with you this morning. This is how we do it. Every eye's closed, every head's bowed. Just raise your hand. See, may the Lord make I thank you. I see you. That's all you gotta do this morning. Just raise your hand. You need prayer. Thank you. Thank you. I'll just raise your hand. It's just between you and God. No idea you're wrong. Thank you. I see you out there on the side. I see you. God bless you. Hallelujah. Stands true to its promises. If we ask according to your will, it shall be done. If we seek your kingdom first, we will find. And if we don't give up knocking and we persevere in knocking on the doors of heaven, especially through this gate, through this door that is Jesus Christ, we will reap the reward of an open door. And so I pray, God, that you will bless us this morning. Everyone with their hands raised. If there is a special need, God, I pray that you will meet that need according to your will. But most of all, I pray that that need will cause them to pray harder, pray longer, and to spend time seeking you. Spend time asking. Spend time revealing their petitions, making their requests known unto you as a form of trust and as a form of faith unto you, God. And those that are raising their hands that just need to strengthen their prayer life this morning. Holy Spirit, you see us. You see us, God. It's difficult, it's challenging. We know that prayer is hard work. But with your help and with your Spirit, God, we will be able to succeed in not only cultivating a life of prayer, but that we will continually ask, continually seek, and continually knock on the doors of heaven, believing, God, that you will bless us, that you will answer according to your will, God. I also pray, Lord, that when we do receive what it is that you have for us, that we understand it's not about us, but it's about you and your good will. That at the end of the day, God, your will be done and not ours. Thank you for your word. Let it not only sit in our hearts, God, but may we apply it in our daily lives. E me uma mato ole balawa tu le swapa silio Yesu Kristo. Amen. Amen. Balawa tu fiume che a buono dei tu non asso.
Pauso pele ono le li. Fa forma ie upo le faccio nuo tanso, o le talisono o le tanso ali, Yesu Kiriso. E ona mawai mai le apostolo Paolo. Wao foi, tau maua mai le li le mea na utu ina atu ai i ate o tau. O le alawa po na whalatai na ai le li o Yesu. Na ia tanu ai rā reto. O ia whawhetai. O na tofi ai lea, ma whai atu. I nā tamo ia, i nā ai. O lo tino le nei, o tofi masui o oto. I oto whai ale nei mea ma whamatuna i atea. O whapea fōi ino o umana ai, o whapea atu. O le ipu le nei, o le whiangainga fōu lea i o toto. I o tō whaia le nei mea ma whamantunga i atea. I aso uma, tō te ai ma whiinu ai. I le nei ipu tō te whailoa atu ai. Le maniu o le alii, se I a whio mai oi. My brothers and sisters in Christ, let us listen to the instruction of the Lord's Supper as given by the Apostle Paul. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, he also took up the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant of my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Tatalo. Le tona mātou tama, whawhetai le tua, ono le le awanoa. Mātou te whaia I le le sauninga paia. O le whamanatu ina le tua, o le tongi ola le e saunia o I mātou. Aftai le tua I le nā taulanga e tasi ai awhi. Le taulanga lava lea o manuia I mātou. Ono loa lofa muti male o I mātou. Le tangata masala, le tangata whale tonu. Aftai Yesu Kiriso, le tino na whamomoina, le toto na whamaliniina. Moni ai upo le whaisalamo, o ai lava le tangata o e manatu mai ai. Ai whawhetai I loa lofa le atua, loa lofa na whaali tino ina, ina o awina mai Yesu, e whai masui o I mātou. O so se tasi e whatuatua I a te ia, e maue ia le ola I whawawau, to e whale leia le maama lawa whiu. I tau wangi o tonu ina, whamangalo ina o mātou wangsa, e ngata I lea, o whalawa o mātou malo ai. A mātou ta lia nei tai au, mātou ta lia ma le anganga whaatai, mātou ta lia ma le roto maulamu, mātou ta lia le atua I le awa ma le mi ngāo e tatau ai. E whamanuia, a paia I le nei sauninga, a whionga ti a kono o le angana nue foi, e whamanuia le atua, se o lava I lona whaiwina ta maa. Ia tu mawatu ia te oe le miima. O mātou ole wala watu ai le swafa sivisili o Yesu Kiriso. Amen. Amen.
le toto whai o Yesu Keriso le ni tai au. Moni lava o le whaolatanga o le mea fua mai le atua. Ai nei ai lava le tau na tutongi iwi. Mea la lea lewa onga tuspa i e tato te whaia pere le sauninga. Se i o ele taimi e toi a fio mai ai o i. A manatu mai a te oe mao no na lofa. A manatu mai a te oe mao te whaonatanga. Mea la le e tato ta lia whatasi ma le amanga maulalo i luma o le tu. O le a tato sao le ta lia la reto i nā tango ia i nā ai. O le tino le nei o Keriso o tofi tofi ma o tau. I o tau whaia le nei mea ma whamantunga i a te i. Swafa le tamā le alu ma le aranga pa ia, tātou talia whatasi ngā reto tali. O le ipule nei o le whenanga fōu lea i le toto Yesu. Ua whaamalingirina mo le whaamangaloina o angasala. I o tō whaia le nei mea ma whamatunga i a te i. O le a tātou sauni e talia le ipu, tātou talia whatasi le swafa le tamā, le alo ma le amanga pa i e tani. Wati lo whaatai le tua nei tai au. Spend some time just giving God thanks. Spend some time just acknowledging the sacrifice that He's made for us. Being grateful He died in our place. Being grateful that He did it all because He thought you and I were worth it. Because His love is unlike any other love. His grace, His mercy, His favor, unconditional agape love. We praise you, Jesus, for that love. We acknowledge the sacrifice that you made. We acknowledge your love being demonstrated through your Son, Jesus Christ. We acknowledge the exchange of our sins for your righteousness, Jesus. If we would only have faith in you. Thank you, Lord, that by your stripes we are healed. We believe it, God. We believe it from the depths of our hearts. Your word, God, is faithful and true. You, Jesus, you are faithful and true. Thank you, Lord. Thank you for your faithfulness. Thank you for your love. We bless your name, Jesus. We give you glory. We give you honor. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Yeah.
mafaufau. I le poto ma le mafaufau le atua mana alo Yesu Keriso lo tātou liku. I le male manuili o le atua sili ese. Le tamā, ma le alo ma le anganga pa ia. Ia ia te o tupe a lava ia so uma i le au noa. Amen. Na amen. Tātou sauni e whatua, tātou sauni